Chur réanana na Comeragh deir le tréimhse bócha bailbh carbar Phort Láirge nuair clíagad an chiaúir le breis scáscóir blian. Ach níor hásaigh sin iad as líidir Champíní-Charraí á ada le hátamhaint amach le ceannis na món. Ina gcuireannas clé ceannis bhí Champíní-Chiarraí na Deasumhainigh Oileáin Ciarraí. An éireocht le fearnaíochta créad na móna bhóchan den chiaúir an aideochta sé, nó manach réanana na Comeragh stairmach den é bhóchan den chiaúir, más macatír a man trátarta. Leis go inis fiachant ar na Oileáin Ciarraí. Tá Oileáin Lynch stig mar lán chulaí a ríiste nibhacha agus captéan an éireann Ciarraí Sullivan sa chúna taobhlathe. Tás níon cáitlinn se cabh gan zíbre seachtainneamh agus chun tusaigh tá Andrea Murphy-Dain Searach agus Julia Curtin-Prínos na cican na Sarah. Tá an lína lán chula ríist mar a chéile le Nora Dunphy, Trish Kelly agus Orla Kennedy le chéile ríist. So chluiche tá Cora agus Aoife Murray le chéile sa lína le chúl agus tá Anya Power agus Mairead Power ar na clíhána nibhacha agus iad gnóthach mar a bhíon na gcónaí timpeall na páirce. Tor Conor McCarthy is réig chun na líorthóite a chahabhaisteach tráthána. Méid san diantaige suas leo. Beag Shelvin Suggs cé, beag ábhalt an chiad scór a gháil tráthána, Shelvin isige, an Murray Mohalar na páirce. Bhí láthair captéan an éireann gandát an bliana agus í teamhla hen sa agus isteachtathe le cosantóirí a chahabhaigad sacha an féidir le socrú síos agus scór a háilt is féidir agus an chiad scór fachtan sanna captéan an éireann Emma Murray. Constant good harassation son again Oileáin Ciarraí Mohalar na páirce le Lorraine Scanlon agus sos na páirce is le Cart Lynchy fiachan chun cín Ken a bheith ann nuair a bheith sí a dul isteach tá pástáh chuisteach Dain Searach buint leis líorthót an count an chuisteach sa hól an chiad báda fachta ag Oileáin Ciarraí tráthána as an count an fachtan son ag meanthag mar deir an lahad Slátí Andrea Murphy. Shelvin fachtan son Amy Curtin. Cháil teach leat amach chun mád in na cosantóirí sa breis hir an sunnaige. Réine hen na gComarach Shelvin tá ag Lorraine Scanlon a Shelvin sa Congracht an mád beag an tarna báda le fisig an tá an beg. Agus á sé chuisteach sa líon tán. Ráthúil in is fachta ag Oileáin Ciarraí in count an na tacht-óbhróig Amy Curtin. Bhuaiseach anna jascóir le chéile an sunna cá. Sos na Parkinson go sé ráide chu ríist sa Lorraine Scanlon an a réin sa Phort Láirge na Parkinson Oileáin Ciarraí fiachan dana hain Searach ar fáidní Lorraine Scanlon agus Amy Curtin le chéile Mertica fiachan dana hain Searach Andrea Murphy is teamhla hen sa a bád bháin fachtaige Andrea an féidir le scór háilt í socr síos go maithad san agus Harris an Drasnán. Bhí Norris is meachta sé gComarach council shot machchan sanna gachní he sin kickamach is fearr go fód sa chluiche sa é fachta ríiste ag Murphy báta sa bhfuil Dain Searach buint leis a ríist a chábád fachta ag Oileáin Ciarraí agus an tíú count fachta an tarna count fachta is ag Amy Curtin an tíú count fachta ag Oileáin Ciarraí agus tíbád in susaí chiad le aimsethe có. Ní Corbett Barry den go mahansan an Murray ríist Cháile sos na páirce an na hain Searach nuair a héintí chun cín. Shelvin fós an sa réin na gComarach an féidir le scór éigen na cháil Katie Murray íireach chuisteach sanna cé háistigin san chun créacha chuir leis líorthód. Bhí Eva Connolly se á bád fachta go Eva. Le íireacht an san Katie Murray agus lean Eva Connolly le thóisteach chuirtí. Lábhan san leis. Fachta ríist an sa. An na hagimid sic sa chúna Eva Connolly an na luasacha. Nuair a héintí chun cín á bád fachta cin féidir le scór éile háilt. Cos an tóir Oileáin Lynch tíocht le thóid a háilt wethe ach an count an beag a brat bála mecht an áde agus bhí sé sin na tastáilthe agus a mecht isteach go le hán. But amach dul ar na páirce Scanlon le mecht an áde ríist an sacha fachtan san ag Evan an san sin cílí Corbett Barry denta go maithacha Mairead Power is sé fiachan chun cín an féidir le Mairead scór éigen na cháil bute sin fachta ar leisige Lorraine Scanlon níl Tóra rá go raibh stocha an nummercha Bíchan na Sarah á héalann sanna agus na cosantóirí agus bhfuil Aisling Leonard Nachtaí lína sa ríist Andrea Murphy Crahúna fáid na chun tusaigh an sa da Tásúna go Oileáin Ciarraí déanam go maith nuair héintse chun cín tí a chuig ar chlár a scór be se anna hásta le sin ríist Lorraine Scanlon le mecht suas féin barcad sa scuile fé íireacht mar mílte chuisteach sanna ige Lorraine Scanlon agus Harris an Drasnán Oileáin Ciarraí a fiachan go maith sa darna le chomá Caithfidh réin in na gComarach chuir daige dhéanamh inis. Báid chun déirigh tras na ráisiad. Caithfidh scór éigen de cháilt. Bróid á chuir leis líorthót is Harris an Drasnán sanna go Anya Power an na chluiche immerthe go siúd timpeall le páirce a bhfuil sé ródhéalach an sa de réin in na gComarach. Tá sa fachtar an eisige Aoife Murray ríist a báta sa chun Anya Power ríist an count le Harris an Drasnán a bhfuil tá
Jennifer Drum is 6 hole initially for the win. Fadog Derlach and Sagas a Crean Dean of Shet until get Conor McCarthy. Agus Shedilon, Chiarraí, Champagne in Sohogo Gamoon, Chia Hoch, Lehen the day. It really was all about blood and guts and a bit of skill intermixed with it. And I suppose when you get a start with 3 goals like that, it's absolutely massive. But the courage shown by the girls in the second half, particularly when we were down to 14 players, they were getting blocks in, they were getting hands in, legs in, everything. To prevent a very, very good Comeragh team from getting goals. Because if Comeragh had got goals today, we mightn't be Munster champions now. You couldn't be prouder of a group like this. I mean, given the opportunity to lead such a fantastic group has been a dream come true. They are tenacious, they are passionate, they have work rate, they have heart, and they put the jersey first and foremost above all. And you're an amazing group, girls. Your work rate has been exceptional. We asked to give it all today. No what ifs, leave nothing behind, and my God, you did that. So congratulations.